Ka United Democratic Party hakakanyo trek unailar arajar arpuar kelap yang buram yung Vice President ke NPP East Khasi Hills uba Monak Shabong ubalang ru President ka Meghalaya Editors and Publishers Association. Badi President berem ke FKJGP uba Welbert Rani kibalawan penyeso bat kene kesengri ulum. Ya kini ki arut kinong yalam rengkat bikinong kersan juki lap yang sobhado Presiden rangba ke UDP uba Ahmed Baalengdo ubalang ru lampang yang dorbar tauan gejela ha kabalai don lang kinongkit kam MLA bat MDC bat kiwe-kiwe. Uba Welbert Rani ulong bakadaw kabala penlong yeu ban penyesok bak UDP. Kadai namar bukwa ban penklan ke UDP kabade keseng trairi. Kabas ngutu egejing jengi patba bat ke UDP kene lamhi ke sarkar jela hadin ke election MLA arhajar arpulai. Om syuk ban long tang kanong buat. Kadba uba amonak ulong baki mat jogajat benriu nadok ILP upur usam ka kamdo yong bat kiwe-kiwe. Kidang sakut haju bat kinong ilam dari lom kasi jantia kimla banishim benta ne bentuklar ya kijing jongajat benriu. Ulong babunsin ula syam bagi sarkar ke belam da geseng trairi tremuluk kisha penkelem no kiseng he kibadon kajing dai ba kajing jan bat kibana Delhi. Bat kini kiseng kinom sngotu zatia kijing jungi trairi. Kadba uba Ahmed Baalengdo ulong ba uba Welbert Rani bat uba Monak Shabong kidai kibala pau bah kikam kibagi tray. Bat kajing no senyang sik emlang salang. Kumta kajingan penesok joki ke UDP kelong kajing kerku kamtam haba keseng kadang elek ban lum kinong yelam bat kinong kersan ban penklan cok ekne keseng riulum jong kejela. Uba Ahmed Baalengdo ulong ru baka UDP kan omete alok bat kanu keseng ha kajing yakun ek election MLA ke Banwan bat ke UDP ke bo ikatong menjob palat lai pongot ban dalam hiya ke sarkar hadin kan ek election. Ulong bagaseng keletemu ban penbenai ke kerteng jongki kertong mentau benai nrei on sa penbena no akam hadien namar bagaseng ka kwa ban penbena pun ngut ki kertong hakawat ke banengkong badu ulong kum bagalong menta kindon san ngut ki MLA ki ban sawan peneso bar ke UDP uba Ahmed Baalengdo ulong bagajungan peneso uba Monak Shabong bad uba Welbert Rani kadai ban penklannya keseng bad om shimle keren AA ne kebenta banikun election MLA ke Banwan. Nagaliang uba Welbert Rani ulong balar keseng ke ibit yu banele ke election MLA ulalong uba kloy bat ubala penkre nri ui bet hagajing start jong keseng ulong ladadai bu unia kun ke election unia kun naga Mauplang constituency namar bagasnong trajung u kadai na tersat baru argot ina kadang jokiru mendon amko kata kejing ekrat kejingwan ya kejingwan ya penyesno jongki bet kalong bet clearly nak kebentaban penklan ya ke parti ka jongi. Kamu kan menyebut Pak Muji. Entah tu don sitting MLA di Bayuji no. Sitting balik ya. Memang hadin bangala songtanya kamu presiden dengan FKJP. Te kalau dah lupa kita pun berkat jonga ba nasi kamu ini dong tray sambalang bala tray. Bala melin ban penmelin lagi ban tray kampai ba. Nasung ban susong kalau theli. Te kamu sim kamsha. Te nasung tu ba sekoi pat kelanti bangan nganap jam hadin bang lai kisang balang nganam la bandung pada hoi kisang balang nasi katakan pen kenya kanong rim jonga ku no ilam bakli do jonga seng dengan shimba kasenjam ka baar ka bang let kalong ba ngan penyeso no si political party ya kai contribution ka bang ngala ban ai political party ya kata ngan le ngan ai contribution ba dia kai ka ba nasi bori bang la ban trai te ngala shim ba ngala decide ru ba ka party bang let kan de UDP manga ngakwa bania kanong rim ka balong kata ka bang bangi ngin penimi kata ka mensim jong kata ka jing sngo ha ka parti tradi parti dulu ma kata bangi jia keren jadi kata ka pelong inga pradin bangla bisari kata pada ngalape kata ka parti dulu ngai iba ka UDP kade ko ini parti ka ba ngai iba ka ba biang ba ban trai yang ban runga ka parti ban trai ban ai ka jing syakri ka ba khamba lingba ka parti UDP kani ka jislo ka jokpi ba UDP to kidon pat bijing sngo ban yakun ya election pia ka bede bi election rantang kan ne ban ong ma namar kibun ki bangi haban ya keren ya penbet ki ban nasi ki badai ki kam jong ka parti ka banga nganum panur ban keren imenta reta ko ko scam ngalong kamni ba lada ka parti ka ibet yang bangan yele ngalong buri bolak loy bola pen kre kata ka shonga ka parti te ngai ka jing start jong ka parti to ko digi saba na kaliang ko jong presiden kumjur jang sekretari jong ka UDP kila keren no basai ba ka jing penyesok ka jong pi kare betang kata kajing penyesok pentlanya parti om lom ta kata kajing parti pi kalong syai kumni mo kabaningkong kari balong kumta mang ari uru rong ba ngari gunung ilam te ngawan ka parti kamdan ka bargi ni kani katai ngawan pentlanya ka parti te kembang ong scam ne ba lara ka parti kai ipan bang dan kam ban mi ban yele
ya ka election ngalong u bakloi ban mi ban yele man ngalong bola pan kre kata dia pi ka jingpai ke jonga manta long ka jingpai ke jonga boros kata la si kani kam desu ka ba kabari kam pai ba la pau kala mi ke jingkran social media kala mi ke jingkran ki apprehension na ki media ki press media ruba olbot nile na unile upersang banile election mo plang te ka mo plang ka tersa di ka sinong ka jonga telada ka parti ki ber banile yanga kata di konsumsi ban re ka song bana akarai jong ka parti nomor mengalarung ka parti I live to the wisdom but ka decision jong ka parti kamu beri jong ka parti ban ngalong beri uban board nanti ya ka jingpen ba jong ka parti. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.